tini krongye chini bo Smai TV YouTube channel by krongthai tongnai chini mampha ta khumkhu hanau phayung ksal samphani jo tono khakchangmoni hambai maya phayo tini yon rauni nangkhrumo rauni pal rimoni bo ese bodi khie kautma nang mobai kautma ka hambai hamya bai jebarau sakulai tonema tini chung khasrangye sakulai tongmayo arembo ye ucheha kabo phinai buskang opho nrau jeba kautma nu sonani bo pandawo siplai tonani bo pandawo choye krongthai tongdi chini Smai TV YouTube channel bai haiding khe tini kautma chung naile naigrana abo khe bodese ni February talni salchisning ma salthewo Young Bru Association ni ongye Tainani Udaipur Gumoti Tripura wo thunglaimo panda ke ha khatuyo ha abo panda wo joto lugoro Young Bru Association ari arkeba YBA no khaksangya chaw sawiye bangma kautma sakulaiye khnakhulaiye Young Bru Association no ya chawye lalemuni sapa kache phaiha tawo bojora wo Bru nimsiyo mtho ongge samung tangthingyo joto nislayo haba wariye tange tongnai bo Young Bru Association no are hiye toiphang rondiyo kautma sakhu amorono joto lugoro khaksangye ya chawlaiha akhabudi no tange tongmoni bangma samung tange tongmopho joto no taole ya phawo janjani mobile are kheba social media tongmoni bo ye jeba samung phono nuye tongo abo kautma phono tiniyo srai khiye khubai thangbai sakhu laiye joto abono ya chawela leha abudi kheno tiniyo bo pandawo changri anai bai kautma sakho anai bo pandawo narwai hograung ye phaye mai ophaiha YBA CEC ni Chief Organizing Secretary Bromnang Ojinat Riang ake CEC Financial Secretary Bromnang Hiru Riang ake CEC Spokesperson Dr. GB Harbat Riang ake Tuisha Rangjau Regional Committee ni President Bromnang Kathaurai Riang ake Aronino Regional Committee ni Advisor Bromnang Monojoy Riang ake Korbuk Regional ni President Bromnang Halendro Riang no khoye tre tuifang ropo odikheno bari panda naithau khie sungsalaye tiniyo Tainaniyo asu sal bosi klau mawo bosi kholphe chithauya Young Bru Association samung tange tongmonim sero tinini bo sallono Tainaniyo pho Young Bru Association ni unkloi achai kayokmo tiniyo bo salno oha abodikheno Young Bru Association no ya choye buskang samung tanani bo pandawo pose layeno joto khakuye ya choela leha aremi bodi khie buskang potre nangmo kot marau mai sonai bai akhe siano sianai nuiano no nai nchianom chereni bo pandawo joye krongthai tongdi chini Smai TV channel bai joto no khaksa jeba khupono jeba kaut marau bo chini Smai TV diyo kasarinim chukhe phnunim chunangmi ungkhe bo screen wo contact number riye tingmobai nrau kronglai mainai jebani kautma pho Smai TV khaksangye yacho sawo jotono khaksa